Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Of course I'm hlutaka loyi kokona Afrika ku ndloka hi njheni Master T leyi nga ta hi khe hi linka vhele vhele na DJ Gift and also Mr Post. Yo, so ka of course ra ti 5 April mina no hlamala ra ntisi no hlamala ni nga zangi ni expecta video ya muxaka loka from kokwana Afrika. Ya fike nghena of course ka account ya yona hi fike kuma ku ve na a live here so ku ndloka hi kwala mo njheni kokwana Afrika what's happening? Aye minjhani? Hi pfukile minjhani? Hi pfukini. Hi kha hi twa magwinyani kwala. Magwinyana nga malavi mate. Tekele milunga nga malavi mate. Haya. Ya, ku yimbelela swa hlupha, Isho swo swi nga yimbeleli DJ Gift ta swa posta veta ku a ni ngheneleli ka leswiwa. I yini swo swi nga yimbeleriwa? I njhani magwinyani kasi? Magwinyana nga malavi mati. Guys, I'm as shocked as you are before video like I don't know. I don't know. Why se kokwana Afrika ikha ihlasela DJ Gift tanizwi mi swi vona umkarhi ngo yi suka nje just like that mi nga mi swi vona vhevhene ka case ya Gagashi ho fike hlamala va ri ku hlaseriweni so yi nghene DJ Gift a na hava explanation mina yo why se yi nghenela i DJ Gift la of course yi nga vi tlhevi yi rheta kwala ka video I think yo rheta ka mhaka yin'wana la mi ta yi twa I continue video a nga malavi na mulungu wa yena vafana vanhu lava va malavi mati man fuck off na vula mina as a head you kuna mulungu wako of course mulungu wako yivula Mr Post be yo red or ayo tsaka ngo because mi nga ma hleketa previously ifike ikomise ku ayang beef Mr Post mi nga ma hleketa so hi leyi yini kokwana Afrika a ya na mhaka na swona se beef na Mr Post mara mhaka leswi i le ku beefiweni so swa ku swi heta leswi nga ha twiseki ku ndleka yini I don't understand so yaleyo video na n'we swi twa swi hi swin'we hi le ka line yin'we na mina ni no swi vonisa sweswi Magwinyani yena nga hlambi magwinyani na mulungu wa yena vo cica timpandza va tola mafurha that's why vanun'wa va hisa lava a nga hembi hlawu vanun'wa va hisa lava mi tshama mi va tshunelela futhi me ntwalo wa mzaya loyi loko ni n'wi tshunelela nyana ni ri koho kwahala kaya swi rhonga ngopfu hi n'wina mi ta hama hangu beef Mr Post mi laye mara n'wina ka hina ni ta hama hangu beef va se na n'wi twa ku yena mara I va mbale leswaku swimbalo swa kahle mara risema nyana ri kona a va malavi mati total hayi kwale ka kokwana Chauke ni ta va ni ri kona ta va ni ri bonsara ra hlawu lava ku magwinyani kumbe mulungu wa yena loko va lava ku sungula swin'wanyani va fikisa laha ni ta va ni ri kona kwale ka kokwana Chauke ni ta va ni kha ni famba na hlawu na mabonsara lama man'wanyana la ku protect hlawu a nga biwa phela vanhu va thyaka phela a va na order se kokwana Afrika va ta va ri kona kwale ka kokwana Chauke ya ta va hi ri kona for sponsoring hi protecta team ya hina yi famba yi ri kahle hayi hlawu nga zi chava ku ya leni a hina me ni ta va ni ri kona hi ya le ka kokwana Chauke ya kona leyi la ku ya vona va magwinyana loko va lava ku ndla swin'wanyani hi leti inkomu magwinyana nga vhele hayi kokwana Afrika i khale yi pike hosi ngopfu Mr Post tanihileswi mi swi twaka kwalano yi vula leswi vhele hlawu na hi rhamboni ka event leya vhele le ka kokwana Chauke leyi and stuff like that
na hi DJ Gift i kona kwale na ya invitiwa le ka that event na heta a ri kona and si kha yola like protection so yele mhaka guys hi tsake ngopfu kwana Africa is it dela Mr Boss again hayi leswi loko ri amukeza mi sika banta kombela mi klika subscribe mara leswi wa swona leswiwa se loko mi tisa vuswa lebyi mi nyika mati mi la ni xava hi mati la i vuye na yini joke ni vuye na yini eh ni xave tijoke a wu ti voni xavi joke ni nga yi cakunya joke ni xavi joke ya swona ani wena endla swa tijoke xavi joke hayi khona ni nga dya mati ni xavi dya lapi joke leri xavi joke leyi ni nga yi joke dya xavi joke xavi joke